British India da matam sangna leibe yanaba semlamba ek ahum lakliba July amadagi nauna semdoktuna chatnaba hogodoriba asi aphaba khongthangni haina Manipur University gi Vice Chancellor Professor and 𝗏𝗏𝗧𝗏 Phongdokre wafam asi ngase Department of Law MU na sinduna awareness and sensitization campaign on 3 new criminal law 𝗓𝗘𝗑 𝗦𝗘𝗧 2023 𝗓𝗘𝗑 𝗔𝗛𝗓 𝗔𝗛 2023 amadi 𝗓𝗘𝗑 𝗔𝗑𝗓 2023 haibasida MU gi court holder pangthokpa thauram amada phongdokhibani thauram aduda Manipur University gi Vice Chancellor Professor N Lokendra Manipur Bar Association Ambagi President 𝗵𝗏𝗠𝗏 amadi Manipur University Department of Law gi Head Dr. 𝗬𝗚𝗠 𝗏𝗏𝗠 अथोइब मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनेना एन लोकेंद्रो ना हाई ब्रिटिश लेंगांगना इंडिया दा अहानबा लाकपा मतमदा इंडिया के सोसाइटी दा चुसिनबा खोटनबदा हानदगी लेजरंबा ट्रेडिशनल की ओइबा एजुकेशन लो ना चिंगबा सिस्टम कया खंगनबा खोनरखी अमदी मखोइना इंडियन colonialize तौरब मतुंगदा मखाताना कुइना लेथबा यानबा असिगुंबा ट्रेडिशनल सिस्टम कया असि मखोइगी ओइबा सिस्टम अंथोखिबनी मसिगी मनुंग चना लमदम असिगी हाना लेरंबा लोगे सिस्टम कया सेमदोक साजिन तौदुना इंडियन पेनल कोड इंडियन एविडेंस एक्ट अमदी CRPC एक्ट हौदोकलमखी इंडिया ना निंग तंबा लेंगाक अमा ओइरबा मतुंगदा मखोइना सेमंबा एक्ट सिंग असि लमदम असिगी ओइबा एक्ट सिंग ना महुत सिलगनी लाकलिबा जुलाई अमदगी इंडियन पेनल कोड ना 𝗓𝗘𝗑 𝗦𝗘𝗧 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट ऑन 𝗓𝗘𝗑 𝗔𝗛𝗓 2023 अमदी CRPC ना 𝗓𝗘𝗧 अधिनियम 2023 ना महुत सिलगनी हाइकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, and the third one is Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. These three laws will be replacing the archaic and the colonial laws which were framed as early as 1860s during the 19th century by the British colonial administrator. The first law which is going to be replaced is the Indian Penal Code. The second is the Indian Evidence Act, and the third one is the CRPC. Now there are many archaic and colonial laws which are still being used in Indian courts as well as in the administrative system of the country. Thauramadu Department of Law gi Head Dr. 𝗬𝗚𝗠 𝗏𝗏𝗠 अनौबा एक्ट सिंग असigi matangda marik chumna wafam sing thamki sedition lawfuga case hapsele 𝗏𝗏𝗏 mahakazara chapter 8 thodoga change tawde 𝗏𝗏𝗏 ngakani chapter 9 change samata tawde chapter 9 is offenses against election gi mathakta taw election matamda taw offenses maya thodoga masi yawde khaga punishment ka hengale adai chapter 9 thodoga ahomboleti magi punishment ka hengale chapter 11 sina public tranquility the sokpa public tranquility di mayami santi ne legado dushida somo dushi public tranquility sokko adu yuto ahomboleti adai public servant mathakta tawba okay public servant mathakta osipur timuya bote ai gandi ngui ne adu hoke dona adai kantemo ko to hoke aduga hida yawi society oda must attempt to commit suicide to compel or restrict exercise of lawful power. DC nan ai order pass on na le na office suicide ko ni hai le na ba thapa ka tamra go me thapa ka tamra ba na suicide ko ba hai ke sara ni su ni ko hangar suicide ko ni na ko sida samila ko le papi ni ko le ya phare